Kardom nili uruning tikathak karbeng long news arning ang sama berta pini langkonita. Arnisiar Farman Bitilangso Youth Club ahin pen hurnat pi alang sun along an kahum ripon. Bitilangso Youth Club ahin pen patir pi ponsi kang tilangso hurnat pi alang sun along an jangmi po chiklo ni phai kretrok arnisi aparman hurnat pi alang sun tricking tor kepaman pon. Labang so along denarong town committee Chairman Prodibing ti lapen rat sai klembang pu sintu nat lapen hurnat pi alang sun committee mai pu mongol rong pi atum chetong dunsi RDP dun. Halapu denarong town committee Chairman Prodibing ti ahin pen bitilang so youth club ke Japon lin abang pu biam nomati constituency mai pu longkiri hansea phan kachoro pajir ponsi pirthea adang kang chilang so hurnat pia langsun anso se kapachet hang ponjia phan pura bidi sore than pajir mi ponsi hurnat pia langsun arnama phan hirjume hang pipon. MLA Dorsing Ronghang BJP Klembang Pu ex Mondal President upon misbehave pon. So Cheng Dhenta constituency BJP ex Mondal President upon MLA Dorsing Ronghang ke hai misbehave pon aputhak So Cheng Dhenta ex Mondal President ke hai Sam Ingleng ning dukpen perang ke abitung at hengno lam the nang chethan patlang pon. Rong mong ve pen Jonas Singh Tiso Karbiang Long News. Pardon? Ini nili So Cheng Dhenta perang ke abitung hanang chahang bang ke rason hando. Patumi MLA Dorsing Ronghang Harokadale MLA lo rang ni pencing ki bom hut niliphan akheng no dak akang tom doko ko sinili nang do han perang ke bitu nang chang lo ni pen ninduk chipakang lo sinili stame So Cheng Dhenta kang long mangke mondol president loksi ningkan trok claim i gelo la sono taxi milili penang an BJP bang ke claim cheng mangke ningkan suri ini aningkan ben sinili pastoka membership and pen pini an ningkan suri koira ho 2025 anili mondal president non head jonglang nili atusi ni pen asam skeju sitame la asam do bom mondal president do bom hustame non ke do bom MLA Dorsing Ronghang ake hai phanili kam isibak nai just nai ko hang bom pen sitame nili phanang pipo nang pipo pen ning kan ko an ni padam joy phi non ning non ning kan pho chok po sita so kam e sibak e sinang pipo pustame nili phanang chak penta nili phanang pipi nili phanang e pg po dim sar po ka thar long ma se nili phan long asides hem chuki moi po nang worker thang da du nang chuklim claim ra mo po nili phanang chak sitame akam nang le roga phi bang ke akapre khan se pithu der lo akapre khan pidet pusitame halata jungjung inugat phansi pichot alang le phansame akhai Dorsing Kram sa phansame pidet pusitane nilining oi alang li long bangpli pho ka cherab dun du pusonte lata nilining oi tan non nilile nili phale nang pidet pusitame nili da nili nugat klem kle nili long tame penang ana worker do athe nili tame ningkan haning suri hindi aningkan pen BJP ke claim non pustame MLA scheme tame nili aprang kedam tang jora mengleng ke duhur bangke penang an nili to mondal committee tum phan kam nang pilo sitame nili la so kam ta nili niwet claim kle jubo morcha pen chenglok ST morcha pen chenglok ason sel tum phan nili halaso jora mengleng sar ke duhur tame nili ronda nili ar party si ke hai nangi ki matha jo sitame non kedam ke bang non do bom MLA akhai Dorsing Ronghang bangke alang le bangke jungjung si chekrem pon chipi rong thek lapen inut ke chok che bangke alang li long chok che bangke alang li pa tilok alang li bangke kopi tong e klem ne alang li chingki wor po alang li phan kam pide dak So Cheng Dhenta long tame mondal committee long office bearer do hala to handa arju che athe non pini nili press meet ke do inang ko ke lalo laso akama puthak nili atumi nili long call recording do nang par ju po nili long ase recording do laso recording long masi nili atumi nili live long ni fast recording korilo nili ning ta ke thilo athe nili tame alang li election hot nili hem long masi wang lo alang li hem so tangka suri ni nili phanate kanglo
nili hal su tapi utulang sar pahai sinang mo haida tin nili tame son ba kam chulong po hal su huli nili phanang lang tame lo po alang li hem sor nili hem sor phan katekang surhini harhini ni alu ta nili bangke hal su hut kachi chak no teng pansi nili hem sor loan and back atangka suri 90,000 ta hal su ta khoros dulang akon election ki dobom hot sitame job kar paisa olai lo BDC chairman terang sang ho bang kam nang pilo sar pokatha long school ham long art feelings der lak nang pilo sita ni li der lak long pen rong sor pen chingwa amat school ham kam pina apot masi la GCB adhek tung ratum paklem lo ratum klem uni akam an RC GCB logai amat akam bang chundel la so akam paisa tangka antame ni li bangke MLA dorsing rong ha ke hai phan pa hai nangi pu ki ma tha dol ka ching hona join ni li bangke tangka do anda khoros du sita la so tangka ka khoros ta tumi ni li phan ma ke MLA dorsing rong ha bangke nang phan khoros noi pu nang pu pe ke nang ning khang sik tangka khoros ke la so se lang li bang nang pu la an chot kali lang nang tum hala court recording long arju long pu BJP ke kapilo nang po party ta gali ni po party ta gali pu po party pai party am sa so se dol kaching hon ke abang putina ching hon ngi ake po party pai party polang lilu abang putin dame hok pet party ke claim nang honteng te po party si chima thanang po pai party si chima thanang po non bangke alang bangke jung ale phangsi mithang phansi koma alang long koma si hor ok pon ma koma si tangka pon hal sumoni phangsi kam pichot kidam tang por opposition nang claim no tum hanta kam pire union party ke claim to han mangke kam ma se pipon pe chingwai pan se chingwai hon pe lason ma ke nili hin ban mangke aban BJP hoi pe nili senior leader so hin ban ke nili bangke alang phan condemn lo alang ki claim chok che lasi laso ak thak kote non ke bang ji election ke nili bangke cherap dun thek the la pe nili long ke do penangan so seng han ta long posista PS ang bong nili sami penangan nili worker tum do alang le tomhanda ni chingki chithan pe ni jame non ke bang je election bang ke cherap dun thek the ji la non ate yong si MLA leaders dom han behave dang the alang le phan chini alang le behave heng no pu bang ke cheng si romong we long campaigner ke bang cheng hut romong we party office long alang le pen ke si tum ka ching ki ji po hut ke si tum han ke kang check te kang alam sa me nili tum long a ke si tum na me dolang sidame hala hai alamang ke top adam nang pusi alang ni taning din jibon pomasi rat tum han chilang ibon pu non pusta me so seng han ta rat tum han chilang thek thelang alang li MLA ke thur cheng hut rat tum han ke nang than te kang ke kopilo ne hai de te motor ni mumu wanji motor ni mumu kali so seng han ta long ke batai thom le se dola ke pa ga jibi la solo budang te so seng han ta tum ke non ke bang ji bang ke cherap dun thek the la ni le hin bang puji bang ke jong si la pe nili tum ke matha lo je abara kimi chi punang nelo pu nili tum bang pulo sita alang li bang ke aban kimi si chilang rong KSA Tumpen Education Child Merit and Anti-Drugs Awareness Program Kedeng Sonsi ni phai krep horni 11 am apor lakha inquiry si Borjan MEC constituency ke parlo Krohu adong Committee Hall along Karbi Student Association KSA Krohu adong unit under KSA Rong Plim Plam Branch Committee Atumpen Chapatir Piponsi Education Child Merit and Anti-Drugs Awareness Program ke Paman Pon KSA unit Krohu adong amaipu borlong ki terang pen kacharai pona mayalong chunbang hukum sing terang ahin pen aluhi pachinia por en anparta mai kepha alamthe Japan 2 Bangso amayalong alhi sarpo aman pen desoy teron General Secretary General Committee Harlong B Kramsa Rongasar GB Harsing Kramsa Rongasar GB Edwinson Hanse Education Secretary General Committee KSA Manja Branch Community Amaipu Atumpen Kecheng Lok KSA Unit Klembangpu Bangpi Lapen Manpeng Kethe Keding Atum Chetong Dunsi May RDP Dun Kachetong alhi atumpen non kithur mi owe kimi lo ke Charlie anathu ke paprang thekjian parta arta ki jumpen pinan somi kido piso ke pen kisung kachetong nang anparta isi ka phere me nai araki hormu drugs ke cho akai kaheno do pik pik khangjang lo
lasi lahai akisung pen chepajok nang vekji education henlo jakong ke thenai lo education ke pirthe larphit an ajakong dobinong borjan pen sarkurube karbianglong news bapuram teron lapen Noren Hanseatum Sangtilang So LP School Lok Charlia Hem Kikim Asai Ke Oi Tactic Lakhain Koi Rapo Nilip MSC Constituency Ke Parlo Choki Hola Hawar Nong Nam Kachatang Klong Sangtilang So LP School Along Lok Charlia Hem Mate MSDP Simen Pen Kikim Pia Hem Nilip BJP Mandal Committee Amaipu Bapuram Teron Lapen Noren Hanseatum Ahem Kikim Asai Ke Oi Tactic aputhak prabjin pen nang chisalam tu serak nang jipu SMC amaipu rong asar lapen rat atum ning phophe abirta kachepaklang pon na khaunga na khani dunga pualam thepen ke cheton tepin lo Sangtilang So LP School kikim ke chengke kedam tang 1966 aningkansi kikim pon non amat lo kacharli klimsomar atum bang paroisi so se lo thanbang ke banghini vet Prabjin pen thanbang apai pabat nangjipu MSC amaipu sarson teron Karbianglong Autonomous Council CEM aphan kachuning ri padopon lapen lasoi school along isining dug meme alam abangke lapu henlo nilip BJP Mandal Committee ahamaipu bapuram teron lapen Noren Hanseatum banghini chelanglok amat lok kacharli ahem kiki masai ke oi tactic athe sangti cement kipi mesen kali ajoine aklong mate floor ke inghang lapsi chethar plung anpin lo la anchot kali isi nujok lapen inghap so kipita memepin laso ahem kikim kepalang jiaphan pura nilip development block JE Raju Rongpi Horeswar Teron lapen Sonjoy Be atum e direction atengsi nilitum ke sai ke klempon pusi contractor Noren Hanse pherangke thengno nang chethan laso lo ke charlia ahem non ningkan ko anrg kiding damji la anchot kalisi latum banghini ke klem ahem choki hola sarthe tok biarong amekar nogen terang achor amen jeris rong hangpi atum ahem PMAYG ahem kikim pita asai ke oi tactic aning oi meme tangte man peng kedo abang fu atum jongsi lapuson rat atum lapen nilip ahawar ason awar sai kilong ahud jongsi methangale aphan chematha lokpen tangka kecho pajirlim asai Japon thurong polote nilip ahawar aphan isi ningduk meme atowar si Japon thurong ason kiman Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Deputy Speaker MLA Dr. Numol Numim Lapen Nilip MEC Pobitra Rongpiatum Ingsai Haijima Lapuson Asai Kichoklem Atum Aphan Pusi Hadak Rong Aratum Ningje Ponrinti Ke misendia pansi school ke kibipot Henry Tanang pamibisen sonte klembang pusit atin sita contractors datum sita minang klempi pon pami posonte ningarong tonono bangke adi maklong bangke jo non ke purpar lo non ke tharli mi et lo inghang lab lo hala inghap ave khirki ave nai bangke mithang chi thrak mi lam athi mai mithang napinap digang bong tela so bangke nang chi otte nang chi selam thute po bangsi ni matha ni tumla sangtang so rong ni palam takali lake rong photro school bina ka por lake sangtilang so LP school ke non hanandra school kali ajo dingklo school lo nongnam ta thangklong school lo lasi permission nang po bangsi apak le claim si tami permission kamak le claim pon bangsi tela aso hemi kim contractor tum amen ke pila la contractor bangke bapuram teron pusi nili tum karjulong le rong along che thang bang kanal ni tum rong asar rong ni tum ki than bang ke poram teron pe bapuram teron ben la noren hamse pen lo karjulong bang ke atum sinang ke claim tela claim bom hota nang tum dak sok silang punang tum pudunwa ni tum puge pudunde ni tum mana nang birta te ni tum na dalo son claim po la son contract ni tum long lo na tum arong along baili tum arong along la son contract long lo pon ni tum claim pon po dam pon po na tum rong sar pen ta pini lam thei si bag pini ja kong budhi sure nang rabun tha putan nang che than the chimu mi pon ni tum ta men ke odon de lang de pot ke Khat khati paka field area SGB aputhak lamki ke klang
21 number Borjan constituency ke parlo Khatkhati Pakafil Tila Basti Khasiram Santi Gao area along Ningkan Pharo pen ke do arong along Aralatum Bang Pharo Pharotum Thurpaksi Sarkari Gao Bura Methangarong Amekarsi Long Nangji Pusi ke hang padopon Pinpur me kedam tang ni phai kre player ni Khatkhati Dongkam Club Khatkhati Bazar along BJP ma joining along PM Omar Singh Tiso Lamthe ke jai along Pobon Bongrom Aphansi Khatkhati Sarkari Gaongbura SGB KPG Aphansi approve Pontanglopu Kepangdak Tekang Aputhak Ningkang Samse Chepaklang Athe Pobon Bongrom ke Nilitum Pakafil area along Amunit Takali Atowarta Ave Pusi Rong Arat Tumpen Ningjepon Lasso alar Nilitum Kachohang SGB Ajir Ding Kluipen Phil Council along Kipale Ate Akas Misra Lapen Kaprek Bangket Homatum Kachetong Tangatum Aphansi Nang Pinangji Pusi Kehang Tarampon Anparta Khatkhati Nagaland border Kirayasai Sitame Kachesong along Sitame Arjab Dunthip Atum Pusi Perangkea Maya long Ningjepon Jongsi Karbianglong Autonomous Council Atum Nilitum Khatkhati Pagafil Lapen Adungarai Polling Station Kethomdo Pangrumpet voters 3,500 sose Aralatum Kachesong Pen Sitame claim nang kok poputa Maya long Bang Pharo arong Aratum Ning Kipung Chepaklang Borjan Pen Sarkurube Karbianglong News आज सब मीडिया कर्मी जितने भी आए हुए हैं सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हम लोग का गांव में सबसे पुराना आदमी बहुत बॉर्डर एरिया है इधर में नागालैंड का सीमा का बॉर्डर का एरिया में जब से नॉन कार्बी लोग बैठ के प्रोटेक्शन किया है प्रोटेक्शन का जैसा है इधर में बहुत दुख सुहा के जितना नागा लोग टॉर्चर करने से भी इतना हेरेसमेंट करने से भी हम लोग इधर बॉर्डर एरिया में पूरा सुरक्षा के साथ बैठा है। इसी समय में कोई बड़ा आदमी लोग बोल दिया कि हम लोग का गांव में अलग बस्ती का कोई गांव बूढ़ा बनेगा। ये सब हम लोग का पब्लिक और यहाँ का जनता जितना भी यहाँ का वासी लोग है वो लोग नहीं मानेगा, ये मानने तो नहीं देगा। इसलिए हम लोग का गांव का है कोई आदमी गांव बूढ़ा बनना चाहिए, यही मेरा धारणा है। धन्यवाद। अभी भी चाहिए, बाद में भी चाहिए, गांव का ही चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए हम लोग। तो आमार कब বিচাৰি আছো ইয়াত যে আজি ইয়াত ইমান মহিলা বহেক দাদা সকলে দিদি সকলে সবে ইয়াত আহিছে। কেলে আহিছে ইয়াত আপোনালোকে সবে চাই এটা বস্তুৱে গম পাই আছে যে তেখেতৰ এটা অবজেকশন আছে যে বাহিৰৰ মানুহ গাঁওবুঢ়া হ'ব নালাগে। এই কাৰণে তেখেতে এইটো দিয়াত কৰ্পোৰেচন কৰিবলৈ আহিছে যে আমাৰ গাঁৱৰে কোনবা থিয় হ'ব লাগে গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে। সেকেন্ডাৰী মেটাৰ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, পৱন বুংৰুং এইটো এজন দাদাজনে একচুৱেলি বুংৰুং বস্তিৰ হয়। এই বস্তিটোৰ নাম হয় টিলা বস্তি প্লাছ পাক্কা ফিল্ড। তো এই বস্তিৰ গাঁওবুঢ়া পৱন বুংৰুং কেনেকুৱাকৈ হ'ব আপোনালোকে কওক, কেনেকুৱাকৈ হ'ব? এই কাৰণে মই হায়াৰ অথৰিটিকো ক'ব বিচাৰিছোঁ হাম্বাক দ্বাৰা এটা কথাই ভালকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা ভালকৈ ডিচিজন লয়। পৱন বুংৰুং যি আছে এজনক ৰিজাইন দিবলৈ আপোনালোকে কওক, নহ'লে আমাৰ গাঁৱত যিমান মানুহ আছে তেখেতে আগবাঢ়ি যাব কিবা এটা ষ্টেপ ল'বৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা, পৱন বুংৰুং যি আছে টিলাবস্তি আৰু পাক্কা ফিল্ডৰ বিষয়ে একো নাজানে ভালকৈ, তে কেনেকুৱাকৈ গাঁওবুঢ়া হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই এটা কথাই বিচাৰিছোঁ ক'বলৈ যে আমাৰ ইয়াত ইমান মানুহে বৰখনত থিয় হয় তেখেতৰ নিজৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে থিয় হৈছে যে আমাৰ গাঁৱত আমাৰে গাঁওবুঢ়া থিয় হ'ব লাগে। আৰু ময়ো এইটোৱে বিচাৰি আছোঁ যে টিলাবস্তি পাক্কা ফিল্ডত আমাৰে কোনোবা এটা মানুহ সন্মানীয় মানুহ ধুনীয়াকৈ থিয় হ'ব লাগে গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে, যোনে ইয়াৰ কেপেবিলিটি আছে। এইটোও নহয় যে যাক তাক থিয় কৰাটো নহয়, যোনে কেপেবিলিটি আছে তাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত থিয় হৈ এই জগাখনত ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰক, হয়নে নাই ৰাইজবাসী? আৰু এইটো সন্দৰ্ভত আমাৰ আজি প্ৰায় 4 মাহৰ পৰা প্ৰচিডিউৰ বাই ডেমক্ৰেটিকেলি মানে যেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিব লাগে মিটিং মাতি আমি ইয়াৰ পৰা 2-3 জন কেণ্ডিডেট আমি অলৰেডি মানে আমাৰ কাউন্সিল গৈ পাই গৈছে। কিন্তু হঠাতে যোৱাকালি যে আমাৰ MP মহোদয়ে এজনৰ বাহিৰৰ মানুহৰ নাম যে মানে গাই দিলে বা সেইটোহে আমাৰ মানে পৰিতাপৰ কথা, এইটো দুখৰ কথা। এইটো বহুত ডাঙৰ দুখৰ কথা। কমচে কম গাঁৱৰ মানুহ ৰাইজৰ এটা সেইটো ল'ব লাগিছিলে, সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিলে যে আমি যে পৱন বুংৰুঙত আমি গাঁওবুঢ়া বনাইছোঁ, কোনে পৱন বুংৰুং নাম দিছে?
কোনে দিছে নামটো গাঁৱৰ মানুহ নাজানে পৱন বুংৰুং কোন হয় জানিবতো লাগিব মানুহজনক চিনিয়ে নাপায় গাঁৱৰ মানুহ তে মানুহজনে কেনেকুৱাকৈ ইয়াত গাঁওবুঢ়াৰ কামটো কৰিব গাঁওবুঢ়াৰ কাম কৰিবলৈতো লোকেলিটিৰ মানুহ হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকটা মানুহে চিনিব লাগিব যে এই মানুহজনক আমি ভালকৈ জানো এতিয়া কিবা এটা যদি প্ৰব্লেম আহে গাঁৱত এই পৱন বুংৰুঙত ক'ত বিচাৰি যাব গাঁওবুঢ়া হিচাপত সেইকাৰণে আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ গাঁৱলৈ যে ইয়াৰ লোকেলিটিৰে মানুহ হ'ব লাগে আমাৰ পাক্কা ফিল্ড টিলাবস্তিৰে গাঁওবুঢ়া হ'ব লাগে এতিয়া কোন হ'ব এইটো চিলেকশ্যন কৰা ছেকেণ্ডেৰী মেটাৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল টিলাবস্তিৰ বা আমাৰ পাক্কা ফিল্ডৰে লোকেলিটিৰ গাঁওবুঢ়া হ'ব লাগে আমি এটা অনুৰোধে কৰিম পৱন বুংৰুঙক আমাক এইটো কপাৰেট কৰিব লাগে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰৱন দা আপুনি আমাক এইটো কপাৰেট কৰক যে এই বস্তুটো বেয়া হৈ আছে আপুনি যদি কপাৰেট কৰক এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ মানে চলাই যাব পাৰিম আপোনাৰ লগত আমাৰ পাৰ্চনেলি একো শত্ৰুতা নাই আপোনালোকৰ লগতে আমি চলিব লাগিব সেইকাৰণে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনাক কপাৰেট কৰিব কৈ আছোঁ আমি প্লিজ আমাক গাঁৱত এবাৰ আহক সব গাঁওবালৰ লগত এবাৰ কথা কওক আপুনি নিজে কপাৰেট কৰি এই বস্তুটো সমাধান কৰক Lower Amri Chala Air Ram Bearong Amekar Longsing Beahem Sining Richo Barithiar Namaphan Chitok Chijir Chardom Chardipon Nijang Karbianglong Amri Constituency ke Parlo Lower Amri Chala Air Ram Bearong Amekar Longsing Beahem Pini Jami Po Cheklo Ni Phai Krit Trokarni Sining Richo Barithiar Namaphan Chitok Chijir Chardom Chardia Saidengpon Sonsi Pini labangso ase karklipon along kurusar atumpen nang kithandun atengke pini karklipon mate kachardom chardipon ason doan sitame mesen wumud wokan pen danglok longhong angthin hai hui sitame mesen pusi than nang pachini dun sonsi labangso barithe arna maphan chitok chijir chardom chardipon asai along Behem ahem tunatum choklem chodam lapen kaprek asai along choklem chodam mesen me edji aphan pusi atere mate chorkli vet ahem pu pen nang pachini dun labangso asong kadu kawe behem donrab chepocheron lapen rongbe rongthak rong isiara tum sitame chetong dun rat kadu kawe mesen me et pen ingsamjin pen chulinsi mesen pen sai amo pachun pon amri pen hemari bongrum report Karbianglong News Kok pro habearom pen uli tumdak shopping tu pia tamisan lo gumut pokana misan lapen tubo ba tamisan lapen rum pi hemda lamthai langpong angton namisan lapen uli tumke bojon soksus khat al uli tum to job dom ke kichu be ajo anjo khiri ajo uli tumda lo lapen tingi mendan sam karom long lo ate nidam ko pasi ini karklip ta misan kafi poni tumke singla lambe singing hello bari hello lapen misan bo konto misan lapen kala ang tinge kon angkin ang foto misan lapen foto lasi dikala singing to asa lapen misan lapen angkin dula bento ini lapen misan lapen bento dula singing to ini lapen misan arapa misan sampai ke misan lapen angin misan sok konto misan dosa lo alang ini kurban alang yang men pada